大家平安，有着外读错个jam naman nama kajinana sulivat. Sakatu错个jam naman na urja supui na kai no cemas. Ima zaitwa sini pakelan te Yohana turu. Ima zaitwa sepatya sulatan ima zaitwa ita kaya patuta puru katu ita kaya. 启示录4章1到11节。Ka tebli langa aku pina cunan. Mano mapacuna paling itaribawau ana masuk le au maranda uta azwa ku rinanda ka tesanga salingau ana ibu danoken ana kiparo zain no rapa amaya tutsua ibu levavu wa semamaza kusu papacuna ya palaroi tuazwa uri mapasusui kacawan nu tevri ayai naken au manu papuvarungan naken isaunini nu atala paravacana vavak manu pacu naken tua ikarivawa airadan nua huangti au izwa uta amachidila na amirade itua airadan pai akina kemudahan na zwa na miradi zwa gali girigil amaru talawa achilaya mataka toa ujiji au izwa uta ulivanglau na palingul toa zwa irajan no huangtia maru talawa achilaya rilualuas au izwa uta mata 20 katu sepata iradan ana palingul toazwa iradan noa huangti au izwa masang 20 katu sepata masang parengan na meradi zwa na kemawa toa bercerai au na temarupung toa kinga na masang lai-lai au remada panga zemai nganga semarara nganga akamasi toa iradan noa huangti au izwa uta pitua sisapu-sapu ya mujijiki te ayau toa iradan noa huangti pai aichua sisapu-sapu sipakiamau toa zwa sisang saskaulan noa cemas pitua vavak izwa uta ite ayau toa iradan noa huangtia nakiparo lave ka garasua maru talawanga azwai palingul toa iradan azwa sepata valvaluta mujib ite ayau ai terikut sinapuringatan noa macha azwa sanga-sanga sana umuji na kiparo lain sika masa musala umuji na kiparo ala kanwa luang mudingan noa zwa sika masantiru la umuji maro mudingan noa chau-chau sika masan sepata nakiparo mi perper mezem azwa sepata muji tara vizazwa tapuru katu wenema balangan au masa sakamaya i pavavau ai patara-tara da tua kina cabat-cabat puring-ringet au mu ada adau azem-zemet ini ka pusat sekezan toa semenaya maya tusu dala parawacan marai-rai nga cemas dala pupicuran izwa ka sicuayan izwa tusu saka izwa nu tevri uta ayaya pai nu semena-senaya zwa maraka umuji semam parawat sa zengar
sa karva tua zwa và lalu ta pati mamiri nga cema sa na amira di itua a uradan no huangti tua zwa azwa man dusapuru katu sepata namasam parenga na cema cungaran talu te ayau tua zwa na amira di tua a iradan no huangti sa suku tua cema sa và lalu ta pati mamiri saka semulai dia maju sa pasa te ayau tua a iradan sa ibu wa maya tusu tisuna nya marereng anya cemas sejali pesuna sang parawacen a paalai apaka pupisuren ayatua na benas suntua na nemana manga na nemana manga inati ya masansu kini meneman saka izwanga ayaya爱求开暖cemas新维奇给马在多启示录的4章1节到11节爱求di nakian kisupui nanga gemalu tu suaka jaman-jaman na sini putarwan tianuti 颂赞现在tianuti基督徒常把对上帝的赞美局限在教堂里的崇拜，其实我们可扩展更宽广的世界，看见上帝创造的灵界、自然界用各种方式持续不断颂赞他。正如诗人所描述，诸天宣布上帝的荣耀，穹苍传扬他的作为，日日述说，夜夜传播，无言无语，无音无响。然而他们的音讯传遍人间，他们的言语远达天涯。诗篇19篇1到4节。所有受造物若能照上帝所赋予它的功能应许，就是向造物主上帝赞美敬拜了。至于我们，则可以用上帝赋予的各种能力恩赐来颂赞尊崇他，在生活中照上帝的心意去完成被托付的工作，凡事尽力而为，将自己的人生宛如一首诗歌演奏出来，尊崇颂赞上帝。ai cuma na sini para luar yang pas semarau tianuti latinana kemelang zemer asma paravat to tia cemas ayakana pas semarau sakatu suaka jam-jaman asini pagi ni menentianti 上帝所创造的灵界、自然界都携手颂赞他。我可以用什么方式来颂赞他呢？Sinaya dan tintu suaka jam-jaman asini pagi ni latinana gemalu akinum ayakana pasamarau tianuti saka kainuri 全能的主宰，感谢你伟大而美善的创造，我愿用你所赏赐的恩赐来服侍赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。Mali tu suka jaman-jaman nama kai tinana misala selang asumupu apasung toa kai noa cemas saka aichua ku sinupu parma kenu izwa ini kana sepadia toku sini aiwan lamunana pasaka tanga mapolat ayakana pasamarau saka lamunana suliva tu cuaca ina adavan latinana inuri tipaparang tu aja cemas ayakana pasamarau apu pico ratiso natiaken saka lamunana sulivat 大家平安。